Stotine mrtvih ptica padale su sa neba u Rimu tokom novogodišnje noći, a kako pišu lokalni mediji, razlog ovog apokaliptičnog prizora su verovatno vatrometi. Objavljeni snimci prikazuju desetine leševa ptica rasutih po zemlji, piše RIA Novosti. Izvinite, ali više nemam želju da slavim Novu godinu. Stotine mrtvih ptica su svuda oko mene, napisala je jedna korisnica društvenih mreža na Twitteru. Iz Međunarodne organizacije za zaštitu životinja rekli su da su uzrok smrti ptica verovatno vatrometi koji su lansirani u novogodišnjoj noći iznad italijanske prestonice. Verovatno su umrle od straha, moguće je da su se sudarale jedna sa drugom, uletele u prozore ili dalekovode. A također je moguće da su umrle od srčanog udara, rekla je portparolka organizacije Loredana Dillo. Kako je rekao šef italijanskog ogranka te organizacije Massimo Comparotta, oni svake godine traže zabranu prodaje petardi i vatrometa.